Jedna od stvari koja ne može da se odloži ili stopira je upravo porođaj. Koji je vaš savet za sve trudnice koje čekaju porođaj? Možemo li ih malo ohrabriti? Mnogo je teško vrijeme i šta god da kažem, deluje sad možda više kao neka lepa priča da postoji neki razlog da budu ohrabrene, ali zaista postoji. Prvo, ono što je značajno medicinski je to da trudnice, kako kaže svetska literatura iz do sada vrlo skromnog iskustva, iako su pozitivne, iako su bolesne, obično su sa nekom lakšom ili sa srednjom teškom kliničkom slikom, tako da lakše prolaze nego ostali deo populacije, a deca još lakše. Naše neko iskustvo kaže da ovih svih mama koje su se sada porodili, koje su bile pozitivne, deca su uglavnom negativna. Tako da to prenošenje sa majke na bebu tokom trudnoće očigledno da nije moguće i da samo dovoljna higijena ruku, stavljanje maske, higijena površina, socijalno izdvojenost maksimalno od svih kontakata sa strane, može da dovede do toga da mama ostane zdrava i da svoju bebu ne prenese sa taj virus na svoju bebu, odnosno da i beba ostane zdrava i da se rodi zdrava. Nije tako strašno kad su mame u pitanju, one su obično u ovo poslednje vreme se same po sebi već izolovale, tako da, a porodilišta su tako organizovana da zdrave trudnice idu u deo za zdrave trudnice, trudnice suspektne i COVID pozitivne u deo za pozitivne, ne dodiruju se jedne sa drugim, izolovane su jedne od drugih i ne postoji ta bojazan ako uđete zdravo u porodilište da ćete izaći sa pozitivni na virus. Tako da ima dosta razloga da ipak i u ovoj situaciji ne budu obeshrabrene.